Aku por waklat ke Belanda te. Ia berok sangut ya rak kesenduk cengka. Tang bopet mentah buat ufrai dia. Kam no ke cing car am. Tip syuk kan long kom nala dah. Yap sama mana ni. Kikubor Kapatisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda beke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kin don ru ki mock test ban pen kraya pi na kabenda ka neat. Kaying Bishar Supreme Court kalakantan yang jingkarpa jangka Meghalaya SSA School Association. Pan pentrekam na duk arpulai terik nailar arajar shipau ya hukum melapan mi akas terik nailar arajar pesan. Kepala petha ya baru gino hikai school lani ki in service teacher bagi dai ben pendap ya ka teacher eligibility test hapo arsnam takwa pensyong nong rem ya ka jingpen bet themai ka right to education act kabla le house nam aja ka nyaw haka jingkran bagi lap thai khubor u present yang ka Meghalaya SSA School Association ubabu Aristotle C Rembai ulai thu baka jinglet yasat hakamat kaying Bishar hakalai terik Pada hak ap kundai terik jemang aja pun Rio, kaying Bishar Supreme Court haka hukum balapan mi ling baka bench jung justice dipangkar data bat justice manmohan kila kadauru baki no hikai gi barung saka kam hikai haka life hui terik leber aja kasan kin hak ban pendam ya ka teacher eligibility test katkum ka hukum balapan mi daka National Council of Teachers Education House nam aja chipau Henry lanyok gitu kino hikai belajan daypor syong than satang san snam Ulo ongru bakai Bishar kala pediang ya jingkarpa jangka association tang bench penjelan ni kapor naka asnam saka laisnam ban aila dikenai kai bikin pendam ya ka teachers eligibility test ka jingkot joni ya kani ka press conference kadai halor ka review petition kabana kali joni ka Meghalaya SSA School Association nila file haka Arsautrik Jomblai Oktober ada usan haka ba nila kerpat ya ka Honorable Supreme Court bahkan review ya ka judgment kebala penmi haka Shitrik Jomblai September ada usan kebala penong mandatory ya baru ki in service teachers bakin pendep ya ka teachers eligibility test hapo asnem Nado kasni kepala penmi ya ka judgment dari ka order dari Honorable Supreme Court kata nado 1 September 2025. But shushu hukuman jupen kenma kani ka order dari Supreme Court kalau omba kiban exam na kani kalau tak itu ki no hikai kiba ka service joki kalau duna ya ka sansnem pakim don kam pan pas ya kani ka teachers eligibility test. Lain nanta baru kini hikai kihapan pas ya kaneka teachers eligibility test. Kenang ba kinyo ya ka wat ya gitu kini hikai kepada iban yo ya ka promotion. Te alor juga ni nak kalian joni kumau mana hak South Job benai Oktober atau pesan ni nak file ya petition apa Supreme Court. But kami prayers kepada kalian joni ilabo kalau bang ya kami ke order kami bantrai kam retrospective kami bantrai kam syadin hendak kami bantrai kam lalu kasni bala penmi ya kami ka order lani lalu kasni bala bantrai kam ya ke artiak hapo kali joni kakunjo hapo kasih Meghalaya kababut nado 1st April 2010 onwards. But shushu nakalian joni ngila ongba depan pentrekam ya kani nado kani ka automatic na August ada shipro kabreka sni kaba nakalian jong ka NCE kala penmi ya ki eligibility criteria. Bagino kita kidong kiba no fit bandong kumki no hikai kata tadi number 1. Number 2 kepada kalian jongi association ni appeal ina ka Supreme Court akan review ka lomba kani ka por ka Supreme Court kabo asne mandendem ya ka teachers eligibility test kalau very limited tinggi lah kepat ya ka Honorable Supreme Court
bahkan extend ya kaneka por. Di kini kilong key points di pada kalian jungi association nila race por Supreme Court untuk lang pat Andrew constantly tam kini ki petition kibala file da ki state ki prepare for India berkunjung da ki association ki prepare kibala ki association jong kino hikai po di India tingi shukwa banyak ko sha baro ki no hikai ikamta mi ki in service teachers but terpang ki no hikai SSA ba nakaliang jong ka honorable Supreme Court kala ailat bangin ya argue ya ketika kam in the open court kapabot hapok court te nilayola bandai appear at the hearing kawai kadai hak khatlai trik chok benai me ada po riu but kawai pat kadai at pandai trik jok benai me arja apon riu wabun menin te hadin bala appear ya kini at the hearing nakaliang jongi ila Yoban argue dia itu kimat jingdawa ibang ala dia udah kemat but menin atau final hearing nakaliang jongi honorable justice Mr. Dipankar Datta haka jingi don rengkat lang i honorable justice Mr. Manmohan kila penmi ya ka pronunciation dan kila penmi ya ka judgment kumne kepanon kom hakabaya dei bat kaneka por hakabaya dei bat kaneka bakaneka judgment kan rekam syadil dan retrospective nakaliang jong ka honorable Supreme Court katentai pan pediang ya kane base ya kaneka amendment jong ka RTA kebala le house name araja kanyo tiya kani da kabasya yang kani untuk honorable Supreme Court kalau syai ba ngimla ban pediam ban pelai dari ban exam ya itu kinong hikai kiba join shwa ka art library unai August arja chipyo bakin light na ka teachers eligibility test nama radep ban amen ya kani RTA house name arja kanyo ba hak amendment la ong ban la kedeo ba paro kinong hikai kiba join on or before 31st March 2015 kinhat ban pendep ya ki eligibility criteria katkum bala produk hak notification kepada penmi dari NCTE hak apply tarik August arja shipyo kata number 1 number 2 hak baile pat kacingkar pat jongi ya ka honorable Supreme Court bahkan extend ya ka nekapor ban pendep ya ka teachers eligibility test nakaliang jong ka honorable Supreme Court kala pediang ya kane but kala extend ya kane kapor naka asnem sya kala isnem kabamut hak original order kepada pas hak shitrik jong 9 September arja perusan kapor bangi habat pendep ya ka teachers eligibility test kalong hapo like waitrik ubenai August arja akunyo badaka jing sengap jong ka honorable Supreme Court ban extend ya ka Singapore sa system kamut bangin ang yola ban pendep hado 31st August 2027 service teachers like no kito kiban shop type hapo sansnem kito kimdon kam show banile hele baro like nang ta ki ha banile ya ka teachers eligibility test but kin ha ban pendep hapo 31st August 2027 Shushu nakaliang jong honorable Supreme Court kala pasro ya ko order kumni ba hapo jong ini license baro ki state government kidai ban shim ya ka jing kli ban conduct ya ka ka teachers eligibility test la kumno artli aka system kabamut aka license dai ban conduct handrutli kani kalong by special na bantaki in service teachers Tikini kilong ki judgment ki bana kaliang jong ka honorable Supreme Court hadir bakala review ya ka tu ka order ba penmi ha 1 September 2025 kala penmi pa ya ka judgment untuk kuba pensong benda but ngiso wan pa ya message shabaro kini kinong hikai
in-service teachers bat hamtam ro ikino hikai SSA ba kidai ban shimkia ya kane bat pendep ya kane ka teachers eligibility test kakum kapor balabo kamut hapo 31st August 2027 kenang ba kanum don kanu ka cinta hakabai dei bat ka service kejongki kumbangi na yo ihi pada kalian jong ka state government lengba ka cingkerpat jongi association kala shim ya initiative kibapun hakabai dei bat kani ka teachers eligibility test kebakila bupor ban kondok hak undai jong brame jong tau snem bat kebakila postpone taka cingkerpat kejongi ka association bat ka dakiwai bat ka association jong ginoikai bat don ka census duty bat kani ka election duty hakabai dei bat kani ka SIR. Tingis ko day ban apili kinohikai. Bagi day ban shimkia ya kane, ban perlut ya kapor jongki, ban pulih kot bah, ban kunjur kumbaga government ka adep aya kane ka orientation program na mata jongki. Bakin so bah ban pendon kami gitu ki kuno ki guidebook ki ba na kalian juga government kala penmi ban longkum ka we na kala cingirap jongki na lor ki guidebook badan hayo. Tinggi kepa ikino ikai bakin shimkia ya kane kenang ba ngingila ban pendep kumba nakalian jong honorable Supreme Court kala ai ya ka judgment halor ka review petition kabala file ka association jengi kuntuk lang ban riposan telitam kini ki petitioner kiba kini ki petition kibala file dakwai ki states bat ki association apo di India ladangi pet Shwa bakal ni kani ka judgment jong ka Supreme Court 1 September 2025. Ka NCTE kala bangsai ka don ka exemption hang do bagi to kipa join before 23rd August 2010 kim don ka man le ya kani ka teachers eligibility test. Hendrai da ka jing amen pat ya RTH house nam ada kanyo. Da ka jing amen ya RTH house nam ada kanyo ang to la shai ba aro kitu kinonikai kipa join on or before 21st March 2015 ki ha ban pendep ya ka qualification joki ka kumbala product da ka NCTE ha qualification ka bala penmi 23rd August 2010 ka pamud da ka cing amen jo ka central government ya ka dik RTA baro nilangan lang maniha ban pendep ya ka neka RTA ha ban pendep ya ka neka teachers eligibility test Bada kacing tumi jong ke Supreme Court ya ketuga judgment dan scam show ya kan amendment jong ke RTA 2017 bagi baru kini service teachers minta nila angat bagi hak pendek ya kan ka teachers eligibility test. Ka service kini service teachers kita ka service jongki kasa hapok sansnem kapamut item sa South Nem Prabanai, South Nem Kenai Kuta. Kita kim don kam show ban pas ya kan teachers eligibility test. Hendrai lalaki kwa apa dia ka promotion. Warna ka service joki kasa setang apa sansnem kiro ki hapan pendek ya ka teachers eligibility test lalaki kwa ya ka promotion. Kapai dai bat kata ni kermen ba da ka jing support ma kumbangi yo iba ya kan kali petition do undai bagi file tang kalian ni association dan tang kalian Meghalaya SSA School Association and then kalian jong ka state government education department bro ka file lang ya kan ka review petition nama ka concern ya ka service jong ini service teachers timakaro ka file ya kan ka review petition nama ka concern ya ka service jong kinohikai Pangingay scam pada kacing extend jong ka Supreme Court ya kan ka po nak asnem siya ka license nakalian jong ka state government ro karang yopor kumnuban yarap di kinohika ya kibon kibenta kibana kalian juga sorka kana panyarap kata number 1 number 2 kinohika ro kinang yopo ban perkre ya ka teachers eligibility test but ngingit step pada kacing ya trailang number ki stakeholders berkunjung na kacing support kepada yo na government ngimnang cing ada din bangila ban pendet ya ka teachers eligibility test hapo aja kapor kebana kalian jong honorable Supreme Court kalau kami ka enter exam kalau kawai na ka kami ka kriteria kebaki labo po NCTE ma pihak ini notification kebala penmi ka NCTE hak 23 August 2010 ti hangto la ong ba kini ki academic qualification kita ki BA BSc MA MSc and so on and so forth
Kaba kidi bagi orang school. Nanta next part ka pois na professional qualification. Ka professional qualification kada ka to ka pementan kada ka deal ya. Kani ka BEd, kani ka MEd and so on and so forth. Ka pois pat sa kani ka kung ka entrance kani kung ka exam kani ka teachers eligibility test na banginong banong kita ki qualified candidates pangilyo along kung ki nong hikay. Tiki haka NCTE notification ke Balbami 23 August 2010 kidon lai tiki kini kibenta banong syai hanto ba banong qualified banong kum kinong hikay ni haban pendek lagi ni haban don ya baru lai tiki kini ki kriteria in service kamasih bagi kuaban Hashimi kalau ba hadin ka jing extend jong honorable Supreme Court ya kami kapor nak asnem sekala asnem kapor bangi hapan pendek ya kami ka teachers eligibility test kadai 31st August 2028 kami show 31st August 2027 kata ni hapan bu jemut maka kapor bangi hapan pendek ya ka teachers eligibility test kalau 31st August 2028 kami show 31st August 2027. Berkebakar tu nak kali ini kong association ni sodai ban ai kacing ai boleh ke bakar pang syekni kinohikai jongi kamtam kinohikai SSC kibala yasno aktilang bangi met bansin kibala ai kacing kersyan ini keba nilai ban file ya kani ka review petition ban punjuru ban mikmat ya ka jela Meghalaya ya baru kita kategori mila banong namara kacing file jongi kani ka review petition habangi file kamu tangi kinohikai SSC Hari kata dia lambai ya baru kini ki in service teachers. Tinggi hai kecil hai play ke bakar pangi kini kai SSA. Jongi ke balai snok tilang jongi met sim both financially di do play nangi kerhui pi bahkan ni kacing itu kacing itu jongi kanang scam shushu lagi ni kisini bagi por bawan. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.